ndabasuje mbahe kaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho mwese muce bitandukanye mukomeze kugubwa neza ndetse no kugira igicamunsi cyiza mbasaba kugira ngo mukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi hano kuri Chabi Esport n'umwanya tujye kuganira ku makuru y'imikino atandukanye ariko uyu munsi turaza kwibanda ku ngingo ebyiri arizo Champions League ku mugabane w'Iburayi yagarutse na tombora iri buze kuba iba kuri uyu munsi kw'isaha 12 z'umugoroba ndetse n'amatransfer yo ku mugabane w'Iburayi uburyo ari kugenda muri iyi minsi itatu ya nyuma ku mugabane w'Iburayi. Reka duhere muri Champions League na foruma nshya yayo. Champions League igiye kuba ku mugabane w'Iburayi ku nshuro ya 70 ndetse n'inshuro ya 33 kuva Champions League bayizana muri foruma nshya mu mwaka w'igihumbi 1994 iyobowe na Cristiano Ronaldo watsinzemo ibitego 140 byose niwe watsinze ibitego byinshi muri iyi foruma bagiye kuvamo. Cristiano Ronaldo akaba ari buze no kuhembwa mu mujyi wa Monaco nk'umukinnyi mwiza watsinze ibitego byinshi muri Champions League muri iyi foruma nshya iheruka, dore ko mu mateka ya Champions League muri rusange Cristiano Ronaldo ariwe ufitemo ibitego byinshi, ibitego 140 mu gihe kirinyemo imikino igera ku 184 yose muri Champions League muri rusange. Reka tugane rero kuri foruma nshya bagiye gukina uyu mwaka izakinwa n'amakipe 36 aho kuba amakipe 32 yakinaga iheruka yari amakipe 32 yaragabanyije mu matsinda 8 ariko kuri ubu ngubu azaba ari amakipe 36 agabanyije mu matsinda 4. Buri tsinda rizaba zirimo amakipe 9 muri buri tsinda. Byumvikana ko bazakina imikino 8 ntago azabamo imikino ubanza n'uwo kwishyura, hazakinwa imikino 8 gusa. Ikipe izakira imikino 4 mu rugo batitaye ikine inasohoke imikino 4 hanze. Amakipe yose namara guhura uko ari amakipe 9 azaba agize amatsinda 4 muri buri tsinda. Imikino 8 irangiye bazateranya amanota yabo barebe amakipe 8 meza afite amanota menshi bateranyije muri rusange mu matsinda 4 yose. Amakipe 8 afite amanota meza bayashire ku ruhande, ayo azaba abonye itike direct ibajyana muri kimwe cy'umunani kirangiza cyangwa se icyo bita round of 16. Amakipe asigaye bazafata amakipe kuva ku ikipe ya 9 kugera ku ikipe ya 24. Ayo makipe bazakora tombora, amakipe abiri ahure. Umukino ubanza no kwishyura izaba ari playoff, umukino ubanza no kwishyura kugira ngo habonekemo andi makipe 8 azasanga ya yandi 8 yabaye ayambere. None kuva ku ikipe ya 25 kugera ku ikipe ya 36 ayo makipe azahita asezererwa. Bivuze ko amarushanwa yabo ku mugabane w'Iburayi azaba arangiye completely kuko ntago bizongera kubaho bya bintu byo kuvuga ngo ikipe yatsinzwe neza izajya muri Europa League. Hoya azaba ise asezererwa. Bazafata ikipe kuva ku ya 9 kugera ku ikipe ya 16 bafate bayakoreshe tombora bayahuze no kuva ku ikipe ya 17 kugera ku ikipe ya 24. Ikipe zikine playoff umukino ubanza no kwishyura. Izitsinze 8 zisange za zindi 8 zari zabaye za mbere, amakipe abe 16 akine kimwe cy'umunani kirangiza. Champions League ihita igaruka muri ya foruma bakinaga ishize. Amakipe atangire ahure umukino ubanza n'uwo kwishyura batsindanwa bajya muri kimwe cya 4 kirangiza. Izitsinze zijya muri kimwe cya 2 kirangiza paka kugera kuri finali. Niko iyo foruma izakomeza imeze. Mbibutse ko amakipe yarasanzwe akina mu matsinda 8 agakina umukino ubanza n'uwo kwishyura, ariko kuri ubu ngubu bazakina gusa umukino 8 igizwe hazaba harimo itsinda ririmo amakipe 9 bakire imikino 4 mu rugo n'4 hanze birangirire aho ngaho. Imikino yose muri rusange UEFA iritega ko imikino izaba ivuye ku mikino 125 bari basanzwe bakina muri foruma yashize igere ku mikino 189 yose. Urumva ko imikino iriyongereye ku makipe ndetse iniyongerana muri rusange ku mikino UEFA yajyaga ibarana. Nako n'amafaranga azaba yiyongere kuko buri mukino ukinwe wose habonekamo amafaranga runaka agenwa
kuri buri mukino ndetse n'icyiciro urenze. Iyi finali y'aya makipe ikaba finali izabera kuri Allianz Arena ku kibuga cya Bayern Munich, hakaba ari mu gihugu cy'Ubudage. Hazaba ari ku munsi wo kwa gatandatu ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025. Niko iyi foruma nshya ya Champions League igiye kuzaba imeza n'icyashya. Reka turebere hamwe n'amakipe azayitangira 36 yose uko ari buze kubakora tombora ya nimugoroba kugira ngo haboneke amatsinda 4 azaba arimo amakipe 9. Turagana kuri poti zose uko ari enye ndetse turebe nuko amakipe ashobora kuzagenda atomborana muri rusange. Uku niko amakipe azaba ari buze kuba ahagaze kuri uyu mugoroba ku isaha y'isa 12 ubwo bari bube bakora tombora i Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa. Amapoti 8 agabanyijemo ari buze kugabanyamo amatsinda 4 n'ubundi y'amakipe 9. Poti ya mbere irimo ikipe ya Manchester City, ikipe ya Bayern Munich, ikipe ya Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milan, Borussia Dortmund ndetse n'ikipe ya Leipzig na Barcelona. Aya makipe akaba ari afite amanota meza cyangwa se icyo bita coefficient. Muri aya makipe yose ari buze kuba atomora byibura amakipe 2 muri buri poti, ariko ntago amakipe 2 akomoka mu gihugu kimwe, amakipe arenze 2 biri buze kwemera. Haratombora byibura amakipe 2 akomoka mu gihugu kimwe ashobora kuza kujya mu itsinda rimwe, ariko ntibishoboka ko arenga amakipe 2. Poti ya kabiri irimo ikipe ya Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atlanta, Juventus, Benfica, Arsenal, ikipe ya Club Brugge, ikipe ya Shakhtar Donetsk ndetse na AC Milan. Poti ya gatatu irimo ikipe ya Feyenoord de Rotterdam yo mu gihugu cy'Ubuholandi, Sporting Club de Portugal, PSV Eindhoven yo mu gihugu cy'Ubuholande, ikipe ya Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, ikipe ya Lille, ikipe yitwa Crvena Zvezda, Young Boys n'ikipe ya Celtic. Naho muri poti ya nyuma ariyo ya kane haraza kuba harimo ikipe ya Slavia Bratislava, ikipe ya AS Monaco, ikipe ya Spartak Praha, ikipe ya Aston Villa, Bologna, ikipe ya Girona, Stuttgart, ikipe ya Stan Graz ndetse n'ikipe ya Stade Brest yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Aya mapoti yose uko arane byibura haraza kuba havamo amakipe 2 kugira ngo baze gukora itsinda rimwe ry'amakipe 9. Mbibutse ko amatsinda ari buze kuba ari amatsinda 4 agizwe n'amakipe 9. Amakipe 2 yo mu gihugu kimwe yemewe gutomborana, ariko ntago byemeye ko amakipe yarenza 2 yo mu gihugu kimwe. Hakaba ari buze kuba hanahembwa Cristiano Ronaldo nk'umukinnyi mwiza wabayeho muri iyi foruma barangije bagiye kwinjira mu yindi nshyashya bazaza bakina guhera kuri umugoroba ku isaha y'isa 12. Turi burare tumenye uko tombora igenze ndetse n'amakipe 9 hari buze guhuriramo ibigugu. Hano nicyo kigaragara, aha ntago bagende uko amakipe yagiye atwara amashampiyona iwabo, ahubwo barebeye urutonde rw'uko amakipe amanota afite koefficient yaho ku mugabane w'i Burayi. Ntago hitawe ku makipe uko yagiye atwara ibikombe bya shampiyona imbere mu bihugu byabo nk'uko byahoze umwaka washize cyangwa se muri foruma bagiye gusoza kuri uyu mugoroba. Tuvuye muri foruma nshya ya Champions League iri buze kuba iba ku munsi wo ku mugoroba uyu munsi ku isaha y'isa 12 z'umugoroba, reka twiganire ku matransferi agiye ameze yagiye arangira ku mugabane w'i Burayi. Ikipe ya Liverpool ikaba yamaze kuba yibikaho umugabo ukina ku ruhande mu winga amwita Federico Chiesa kuri $15 kuva mu ikipe ya Juventus Dortmund yasigajemo amasezerano y'umwaka umwe. Uyu mukinnyi akaba yamaze kuba abo mukinnyi w'ikipe ya Liverpool, akaba yanamaze no gukora medical test ari mu mujyi wa Liverpool, akaba yasinye imyaka 4 yose. Kuri uyu munsi akaba ashobora kuza gutangazwa isaha n'isaha nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Liverpool de Cops. Naho umukinnyi witwa Victor Osimhen rutayizamu ikipe ya Napoli, nyuma yo ikipe ya Napoli iguze rutayizamu bita Romelu Lukaku Menama Boringoli kuva mu ikipe ya Chelsea Football Club, akaba uyu nawe ategereje gusohoka muri ikipe. Bikomeje kugenda bivugwa ikipe ya Al Ahly yo muri Saudi Arabia ikaba yakomeje kuba igenda yensista ko imushaka uyu mukinnyi, ikaba ibaza mu ikipe ya Napoli, ikaba iri kuvuga ko igomba kuba
ishobora kuba yamuhemba hagati ya miliyoni 25 ndetse na miliyoni 30 zose z'amayero ku mwaka, amafaranga atarimo imisoro akaba ariyo yamuhemba, naho ikamuha amasezerano kugera mu mwaka wa 2028. naho ikipe ya Chelsea nayo ikaba ikomeje ibiganiro hagati yayo n'ikipe ya Napoli yuko babatiza Victor Osimhen, ariko bagashiramo itegeko ko bagomba kumugura umwaka utaha w'imikino. Uyu mukinnyi biracyari mu rungabangabo, turacyategereje ngo turebe, ariko biracyafunguye, agomba kuba asohoka mu ikipe ya Napoli. Naho umukinnyi kuva mu ikipe ya Real Betis bamwita Nabil Fekir, uyu mukinnyi akaba yamaze kuba yumvikana n'ikipe yitwa Al Jazeera, akaba ishobora kuba igomba kuba imutangaho amafaranga agera kuri miliyoni 7 zose z'amayero kugira ngo ave mu gihugu cya Espagne yerekeze hano mu Barabu mu ikipe ya Al Jazeera. Uyu mukinnyi w'umufaransa waciye mu makipe atandukanye akaba ashobora kuva mu ikipe ya Real Betis mu gihugu cya Espagne. Naho ikipe ya Arsenal de Ganas ikaba ikomeje kwirukanka inyuma y'umukinnyi umugaride w'ikipe ya Espanyol. Uyu mugabo akaba ikipe ya Espanyol ikomeje kwensita ko release clause y'umukinnyi ari miliyoni 30 zose z'amayero, nkaho ikipe ya Arsenal ikaba yatanze bid ya miliyoni 20 harimo n'ama add-ons. Akaba ari umukinnyi bashaka gusimbuza umukinnyi Aaron Ramsdale wamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Southampton, nawe akaba yamaze kuba yigeramo ndetse ateganyije ko ari buze gukora medical test uyu munsi. Arsenal ikaba ishaka kumusimbuza uyu mw'Espanyol, ariko ikipe ya Espanyol Barcelona ikaba ikomeje kwensista ko bagomba kuba bamutangaho miliyoni 30 mu gihe Arsenal ari gutanga miliyoni 20. Naho umukinnyi witwa Kepa Arrizabalaga wakinaga mu ikipe ya Chelsea wari ntizanyo muri Real Madrid umwaka ushize w'imikino, uyu mugabo witwa Kepa Arrizabalaga akaba yamaze kuba yongera amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2026 mu Messi, ayongerana n'ikipe ya Chelsea ihita inamutiza mu ikipe ya FC Bournemouth. Uyu mugabo akaba yamaze kuba ashyika mu ikipe ya Bournemouth, akaba agiye nk'inizanyo ariko itazagurwa. Ikipe ya Bournemouth ikaba imutiriye umwaka wose. Naho umukinnyi witwa Kieran Trippier akaba yamaze kuba afata icyemezo cyo gusezera mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, bagiye kuba bajyana mu mikino ya international break ijya mu kazi. Umutoza mushya akaba ahisemo kudakorana nawe, akaba yasezeye mu ikipe y'igihugu. Akaba ari umudefanseri ukina ikipe ya Newcastle, akaba ari n'umwe mu bakapiteni w'ikipe ya Newcastle United mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho umutoza mushya w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza uri kutoza Ubwongereza by'agateganyo bamwita Rick Astley. Uyu mugabo akaba yamaze kuba bihushurwa n'ikinyamakuru The Telegraph, kikaba cyamaze kuba kivuga ko umukinnyi Jack Grealish ari ku rutonde rw'abakinnyi ikipe y'igihugu y'Ubwongereza iri bube ihamagara, ndetse n'umukinnyi Noni Madueke, umukinnyi uheruka gutsinda hat-trick ndetse no kwitwara neza mu mikino ya Europa Conference. Ikipe ya Chelsea iri buze kuba ikina n'umukino wo kwishyura n'ikipe ya Servette kuri uyu mugoroba. Bikaba byaje kuba rero bihishurwa n'iki kinyamakuru The Telegraph yuko uyu mukinnyi Noni Madueke ari bagira amahirwe yo kubona capse ya mbere guhamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Mwakoze kudukujya kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abane namwe mukoze kubwa neza no kugira igicamunsi cyiza. Shalom shalom.